الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين di sa natinti magsubot-subot di Bisra kung na magbahag na sa kam kan balikan kay Bisrahin ang bantag na Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagsukur sa Allah subhanahu wa ta'ala mian sisingin ni 20 ani sa kiti kanabot ko ene mian tinen si punti-punti bi mian sarta ikuti bi sa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kiti kanabot ko ene at mian sa ene si bulan tinen sa 4 na bulan sa 4 na tinen oras waktu amar Allah subhanahu wa ta'ala niyan bang panisab kita pinaabot wene si Ian sarta doktor tunay we tabi yene kemon ganta pikedwan tabi kahapan amar Allah subhanahu wa ta'ala niya tumis sara etinan dambu ame niyan kaulamaan ilaliimayan kita bi pin basanan pin Allah أكرموا نهاره بتحقيق الصيام وابتعوا ليله بطول البكاء والقيام فلعلكم أن تفوزوا بدار الخلد والسلام مع النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. Itu penisaan si kita hindi nabang pain hitinan kita bi itu ang pinaabot yene si waktu Ramadan tu atau sebelum Ramadan itu Kenan mian pinaseban kiti sarana mian kulang maglabi sige tibi tinen sa pasat tibi na diban na hajaran buwa kenan bang netek ka bulan Ramadanin leonan sa mian subay kita muase sumegua tinen kita dalam ibadat pagkaabot sa ngemin demikian dalam ibadat magsambahayang inaganta tinen pinaku tibi Allah subhanahu wa ta'ala serta tingisan tibi dalam sambahayang TV ina bakas telerean wa TV samian bakal atin ang produsehan bangpain ginantian Allah subhanahu wa ta'ala dukyele yan untung sapap na untung atin ang NFS naging kitri magdalam surga ne yan salama-lama ma'an nadhari ila wajhi dhil jalali wal ikram sarta bangpain na dalam surga le tegua asigi TV Etinen ene Tuhan tabi Rabbil Alamin takita wa tabi sarta wa murafaqatin Nabi alaihi salatu wasalam sarta etinen sawatin bila dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbil Alamin. Bangpain kita etinen pinasik wa ene dalam surga ane sarta miksuwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pamayam tujuh Tuhan tabi Rabbil Alamin dalam surga insyaallah. Puas ang banian may kipungtin sa agama Islam kasuno kita bi etinan ambat nabi sa may bekat-bekat niyan etinan ta nakam neka etinan tao sa akam lu etinan neneng hati sin bisarale niyan sabkam tu mas labi ene niyan panghiatibin labi kita uwin ang manako sa amihan labi halal akal kam manako sa amihan sumagwa inalay pinta sa aming gitawa bisarako gitawa na magmap na zakam sa ako magpapun sa Allah subhanahu wa ta'ala do etinen lari niyan kene katawin ang banako sa amihan pagyakulay niyan mistara ni hadja sambat anuhin kabasasab pinagsugpat agen kene po mingi magsugpatin bahan dukbuin sa amin wallahu alam gatang ko panginiyakan sa amin may alianten sumagawa iniroklai pandakan nen na ka na jataw tinan ngati na ato magsugpat ne kan ta makat sige tebele mo pa manalay gihap pekele gihap tinan gitaw bisarago na ananong bira pekele mingi mahaplay duk petawa umbi ene makamili le samyan pagi ako wasal el sangin dalam kamali tuju Allah subhanahu wa ta'ala
may kipungkinan sa agama Islam, wasamban me, yene me, tinisarel lumiad. Mian palaton kitiri, sugpatan tiri yene, bakas tinisara tiri si sangin ilere mian, yene gati kitiri tinenpuas amban, yene siyamul jawarih, yene ginisan atawa puase sinkemon penghaway simbaran manusia. Sinagwa ga taubos ga manggano ubusin ko na maglaybe dambuwa sa ituen yene mian na parengan tenbi ambat ni tabalik bisrahin ko salawat sa mian yene sali dudende mian map teriya sa sikam kemon kepong tenihan lelan ne perende sa mian yene tinan sumegwa bangtek ka bulan puasehin duk bisan durumay bulan puase asal masih itu subay pe hala tibi yene aurat manusia in sali dulen laruk dende. Naus bakas ni mente bisara we ko tamanan bisraten vi ni asar ta'niya itinan me misal ni atau kepengeduan tibi pemintangan atau pengajian amban nabi tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa ga pe itu itinan ubus. Ga pe ubus ne bisrahin ni apela isamia ne tinanggan ta binisara. Ubus niyan pesuno si bisara pagdambua pe hadis te bisara kun pusiinin ene yan pasal parkala itu etino ene dambua maksiat bang manusia in ke pagmaksiat si dalam Ramadan neke atau dumain neke sumegua mas labi-labi nete bang si bulan Ramadan niyan yene bang manusia in ga pe hala ne yene in aurat nen mental bisara makapagmaksiat iye yene maksiat setinen nene zina ga halal si iye bang lillahin etinan dugan sa andane bang dendehin dugan sa Allah ni samian mas labi-labi nete bang bulan Ramadan na asal itu etinen janji amban Allah subhanahu wa ta'ala tujuki tebi amban kabtangan nirite Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang tehinang maksiat tutus si bulan Ramadan tuted labi-labi ni samian. Ubus kesuno gene ektetu etinen hadis samen ke pengeduan te pengejian atau mintangan si pendak penhaja insyaallah koronia dambua oras nian masiru tebelik tiruk masirin asal eme kabairinin ga pagiti umabot si pasal magkabair ene dambua pasal magzina masirin te bisara po puas amon Ramadan asal sumpatan kuruyene muhadaraten di nian si kabair dunub nian masirin te bisara balik bisara to. So dambua pasuno hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inne maratu laylata usriya bi ni story sikitri ngaka sikitri itu yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nian inne sewaktu pinne kupriata etin ene pegisranen pero mengan magdeta langitin begitu mian hikayat atau kesturine sumagwa bisratan na samian pinakita siye yene kemon di atas langit samin tikita wene makhluk Allah subhanahu wa ta'ala duk mian dua lahat yene narga duk surga samian pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala siye si waktu ilay di atas langit samian. Ubus na situ si waktu laiye story sikita bi mian si waktu kupin nila di atas etin pelengan tu lumabay kupin amban me etinen kamanu amban me bentel besar amban me kauman lumabay atau tekite we ne samin lai si pelenganan ne etinen magdeta langitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nian me kauman atau manusia tumpukan manusia nian amamahum mawaid ihsan yeme manusia mian tikitene mian dumen kulang-kulang asal kated unas manusia tikitene talabay wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tikite wa neswakte periata tinen pinagite wa Allah subhanahu wa ta'ala siye yeme manusia lay hinarap wa din harap den amamahum ene hinarap den pinne misahan atau ene mian table pagkakanan mian. Ubus mawaid ihsan
ene lemisan mian ene pagkakanamian asal salang makalan utad lingkat ni natawhap nen pinaman sa amin ene hinarap ni manusia le wa alaiha lahmun ye dia ta lemisahan le dia ta tawilamian pin bahasa Arab mian metusin la tarabin mian ni lai pin mian laham mashwi ental bisara pinta me isi yan me sunumbay niyan pinta isi sapi atau isi manok so importante ito laham mashwi lahamun mashwi yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hinarap yan me manusia miyan dia ta'limisahan asal hap tamanan hap limisahanin obus binit la yan kinakan men bisara kinakan de pinta laok pinta kume tinuno niyan laham mashwi niyan pintalu ni ke sapi, lu ni ke kambing, lu ni ke manok, pintinuno sa amiyan atau binarbecue. Kahasan mayakun min asywa. Pagpayam de asal sahap ni tad pinayaman, ga pitakakan we de si bustan hadza yene laok binetad lera ta alimisan niyan atau ene laham tinuno miyan, lu ni ke manok, lu ni ke isi manok atau isi sapi atau isi kambing. Sunugo pagpayam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinarap-harap ni aayane kay kita ni mihan lahi data alimisan asal landu kahap gapit takakan mismo jabustan ng data alimisan lahi asal hap kinayaman ene bustan ene lauk demian ubus wa hawlahum jif ubus sa mihan Tekite we yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian talabe we ne si waktu perengan yene mian manusia men si hinarap din ene ko mian yata table atau data lemisan mian ene kinakan mian ubus sa salhap, lingkat, tamanan lingkat, ubus, pagpayam day sab, na si kitalibot, yene, miyan, limisahan lay, ilay sisi lay, sadi amban yene, miyan, enumian, sadi amban yene laham, atawa yene, kume barbecue, tinulumian, miyan, niya isab lay, pene, jipun, jif, etinan ko bang ano si bangkay sa miyan mate ine pinte bangkay lu ni ke sapi lu ni ke manok lu ni ke kambing sumigo ga sunumbay sumigo ha bangkay pinte ubus buhok sampai dewan antin niyan anta ma yakunu aw hawlahum yesi pagpayam de sa miyan yesi niyan kitalibot ni amian niya isablai ene bangkay miyan ubus asal dewan tamanan dewan ene aks ene tikiten rembo amian niyan opposite nen tag na tikiten hap tamanan hap kinakanin sa amian yesawe niyan kinakan ni mismo hadja bustan payaman ni sa man asal kalando hap nen sa amian niyan ubus na magginipinta mong takakan ne ubus laysay takita hadjawe atawa talabi hadjawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu pelengan paglai pag ubuhisad ngi kay sad lai si katalimut demian ene bangkay na tikatawan ti bangkayin lu na kay sapi lu na kay ine binatang sa mate ine ne sampai buhok ne sampai bawan tamanan bawan manamalan pagpayam ninin may manusia miyan wahum yaakuluna fil jib o yatrukuna shawa pagpayam dehati mangan ni manusia tigite ni miyan pagpayam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangan siya pagpayam ni kinakanin duben kinakanin yene laham malaria ta yene limisan yene tinunukma pinayaman miyan Subay kinakan din pinagtabanganin PC pinagtabangan no ede PC bengke yene bawan tamanan bawan yan pinagkakanan ini manusia amihan ikite nemiyan wayatrukuna shawa etinen tininggalan we de yene mian barbecue atawa ene sepi tinunuk atawa manuk tinunuk mian ene mahap mian lay alimisan ga kinakan we de
Pag sikay sa mian, أنت النبي تبي محمد صلى الله عليه أجايت نبي تبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلي bangway sa mian niya ala ikinakan dia taklimisahan hab tamanan hab umus pagpayam ne ye kinakan din ene bengke mian buhok dawan tamanan dawan ne pinagtabangan de kinakanin fakultu ya Jibril okay pin Jibril akahanon ko gay kitauhan ko bang sine me manusia yan sine pine manusia ene mamangan sa mian kinakanin inalay kinakanin hab inalay kinakain hap. Nakita wede hinarap wede us ipinwa din mabawanin atau mabuhukin sa amin kinakan din. Akahanong kupin ni o Jibril bang sine yene me manusia UNG kitawan ko. Us tin si Jibril inakahan banggitin ni o ko Muhammad banggitin ni kitawan no akahan tikyaw. Kuito pen na me manusia yan yenen pinne me ummat nu tebiya mian yene megjizinahin sali dulella sali dulende yenen pinne az-zunatu min ummatik ya Muhammad taraku ma halallahu lahum wa aqbalu ala ma harrama alaihim wal yawm yut'amuna bima yakrahun wa yuhramuna ma yashtahun bisarasin بالسرس جبريل سوقت تنيله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم تجي أجايب تمنا أجايب يعني رسول الله سببا نوان بنوئسي كهالا يعني مأمانوسي عليه كنا كان دين مدوانين إلا كنا كان مهاتين gak kena kan wede bunia la isamian tininggalan den mahatin sumegua nian kena kan ene melemniin atau rawadin kena kan den banggitan na kitauhan no yanan pinne paymanun ne amban ne ummat no o Muhammad ina kahalanden la isi dunya taraku ma halallahu lahum tininggalan pinne wede yene bakas hinalal wa Allah subhanahu wa ta'ala sisiyahin atinen sikitevi atawasi manusia meglaw lakibini megelanda nian numatag selain tabi'a nian ni andane sumegwa tininggalan ni andale buien andale yen halal ambar Allah subhanahu wa ta'ala itinen halal yen sikau nian hinalal Allah subhanahu wa ta'ala sikau ubus tagpuwa yen me manusia lay tegi anda siye yenen penne manusia niya halal wallahu hinalal wallahu subhanahu wa ta'ala siya me kandahan den sumegua tininggalan we de me kandahan den ye pinwa den yene den de atau magmaksiat si den de dumen hinalal wallahu subhanahu wa ta'ala tujjusi demikian tabi'a mian kerendihan ya risab tabi'a duan ke tabi'a tinan ibu-ibu tabi'a sikan me keren kepong tinan me kerendihan sumegwa kulang dito maghap pen bang si kerendehan ga niya tinain teriya sa amian lurendehin mo dan sayin hadja sumegwa mo magmaasihat sumegwa ine rito asal lella sa amian enuhin bisan pinta ayat Allah subhanahu wa ta'ala in kuya trisanat enuhin sayin niyan sumegwa asal yene muyuin na basag hepinen me niyan ngabiin amban yene me bangsa kelelahan sa niyan bayo ge etinen pe men inirituan pe mesinesire me kerendehanin supaya hajat edo de sa niyan naubus sampai tehinang masyatin yene tininggalan nawe de me kandahan den yene pinwa den yene me den de rumain hinalal wa Allah subhanahu wa ta'ala jisi wa aqbalu ala ma harrama alaihim itu pin si Jibril yen pin hininang den ye pinwa den yene hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala tujzihin buni adu hetine andare atawan isab lillahin awe den dehin adu Allah nisamian sesuai pinwain yene pinain wa si Jibril maharamin tininggalan wede yene mahalalin
dan halal amal Allah subhanahu wa ta'ala tujusye. Kung ito penne akan teka Muhammad, may manusia umanganian, bustanen. Palyom yutamuna bima yakrahun. Yenen penne kinakan den penne kung ito le yene etinen pineg niyan heli anatawag kinibunsihan we detusi elaw dunya. Na yesa tusi elaw dunya kinakan we manusia yene setiin buhok na upama. Atawa may kambing na nanukin. Niyan bisan duhad siya kinakan bisan po etinan puri-puri daw na sa amihan asal bisan tekeutala ang mamatalahin teut no nabang niya bangkay sa amihan etinan ine niyan matay binatang asal bawan bangbuk na dawan tamanan dawan nubos gay esawa kinakan na bisan duhatinan bawan dan asal gated telesa agete TGS manusia ginuk. Magsapin ta bang kinakan na sa amihan. Si Kuwaito, lais ilaw kiamat atau watakita wa Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaway wa na si waktu italingan bagdeta langit sa amihan kanan manusain. Walhasil asal itu bisara Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in iye ngandusta duk demikian ni sabdan buah malaikat yan ang manapsiran bisaranan sa amihan mga kahanyan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril asal hetinen yan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal makihinang yan perkala to pagkabangga niya makihinang sa yan gay pinakita siya gay tikita wene sunugo ay tandaanan asal umat ng sa amihan niya naghinang manusia tu sa dunya ang ban umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay makin durin pelwate ibang tasik ni kita si muhadarat si pasal kabair dhunub ni abang taabot na estudito masal niya itinan luha pesediya pamisrani sana. Kung ito penne si Jibril yan ang penne kinakanden yene ko ito kinakanda ko ito lay yene mebawan lay yene bangkay lay denen pin ni pinagheli-eli ano dele si elo dunya mian si vekture sa amen lai no sumagua ko ito kinakanda nien nene pin ni pegge si vekture lai si elo dunya si vekture niya andare ye tininggalan no de kandan den hilalalu Allah subhanahu wa taala sin tujusyahin pinwa den yene tinme den dega hinalal sa mian wallahu subhanahu wa taala sedih atawa sime den de mian magkerupangan si dende sa mian sedih magandang wa yuhramuna ma yashtahun ini rito mian palyuma yutamuna ma yakrahun mian ko ito penne pensibil akan tekel enen penne kinakanden yene mebewanene ko mebewad bengkayan penne pagdi sabab naghinang pin ni si waktu keldum da sa amihan ini ga hinalal wa Allah subhanahu wa ta'ala siya ubos wa yuramuna ma yastahun dok hinaram wede les elo dunya yana may kandahan den buhay mahapsisihin ina sa amin hinang te si andate si elate bang halali amran Allah subhanahu wa ta'ala bang etinen tewi sa amihan dumendo si oras etinen mamnu si kita sa may kandahan te ine mian hangkan na kita maganda sa mian lillahin asal mian sa mian suku na naman Allah subhanahu wa ta'ala ine kabayante supaya tampeng yene syahwaten ang bansaitan supaya niya supaya kita get eddo gelepas ang banene parkala mian maksiat ene pasal mag-zinato sa mian na iruin bisarah si Jibilin meron pen si sinesine manusia tinamban umat nu luwan na ke si bulan puasa luwan na ke gai si elo dunya sayen niya ane halal si siya sumegwa yepe pinwa den maharamin natabot si elo kiamat pinakite ga elo kiamatin sumegwa iniin niyan si waktu takite apalabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal masin na takite wene umat nen tabot si elo kiamat sayen penugata wallahu subhanahu wa ta'ala siyehin niyan bangsayin kakahinang nen sali idu si bulan na Ramadan dukgai bangyin mas manusyain lella niyan kay pinihala wen aurat nen tusi waktu keelum na samihan nuwos
mian emian bisara si Jibril alaihi salatu wassalam mian busi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpuas ganya ti bisara nabihin etinen asal ga dapat dumen amban umat sine sumagwa amban umat na yene manusia ti kita na pinikite wallahu subhanahu wa ta'ala siye yene umat men walhasil mian ko na ti bisara mian asal niya maghappen pagibangga men niya happen to sila dunya amban ni umat ni sahiyan ga na magkahinangan ga pinakita wallahu subhanahu wa ta'ala siya. So tandaanin niya magkahinangan ni umat min sami anto sila dunya amban bulan amban si 10 rukdan bulan laton na sampai bisan si bulan Ramadan niya hetinan manusia magkahinangan sa amban sine amban umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magwain kita bi pinagutan bi sa Allah subhanahu wa ta'ala bang pa ini sabbitin inaligan ang banme yene bisarali mian angkan nito etinen pagkaseb tabi may kiwramantin bisamian inakaan kita biduk kita bi etinen umeldi ang banene me siksa to asal buhat tamnan buhat do mian lando kapas bang kinakanin yene magawanin mian buila ikinakan maapin tinggal wa ito Pesuno wa kadhalik demikian pesuno mian mian bisrahin nakipmunta sa kamaslan mian lelaruk dende tebiya sa lelaruk dende yene nagsinahin pesuno niya isab dayuan zina dumen lelaruk dende sumegwa lela pagkasilella wal iyadu billah Yeni itu sahat jihad genetet asal musibah atau maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala mian ini bang lela sa mian ini magkainangan sali-sali itu niya dengan haji itu mian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumewa amban dehelu pe nabi umat etin amban mian ketek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya pinintangan yene kaum silut me kaulam anin me etinen me inakan kita wida samian iyan mula-mula me kelahanin masihat den tujuh Allah subhanahu wa ta'ala tininggalan we de me kandahanin me keret luun ke andare luun ke rumahin sumegua keuman lay atau jahalis lay yene si waktu lay tininggalan ini penungka de si etinan ene nabiren ini pagmasad den tininggalan me kandahan den atau me kirindan den samian ine hininang den siya pagkasirela samian ene maghinang maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ubus yan ubus to situ inakahan kita bi mian si sinesine maghinang kwa yene kauman silutlay ubus kay me kauramaan bi Supat leru sab si bisramian etinen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kasama si kitibi hasarallahu yawmal qiyamah antinu min al-jif yat'adha bihi al-jama taabot si ilaw kiamat yene bang lallaruk den de samian magmasiatin luunik yung sibulan na Ramadan luunik gai mian etinen say na yene me asal me kurupangan le mian taabot si ilaw kiamat hasarallahu yawmal qiyamah pinagtipon na Allah subhanahu wa ta'ala siya lay kemon yun ay manusia lay maghinang sayan lay umus ini alamat din alamat manusia lay atau tandaan pinatanda si siya wa Allah subhanahu wa ta'ala sedi amban siya etinan supaya pente si asal mian fa'il atau niya pingilihan siya tabot siya law kiamat wa yemen me manusia lela pagkasila magmasiatin tandaan ng tabot silaw kiamat hasarahullahu yawmal qiyamati antinum minal jib etinen pinagtipon ni Allah subhanahu wa ta'ala tabot silaw kiamat yeme manusia alay pisi pagtipunan kemon manusia pinepang ni siya ubus tandaanin antinum minal jib Dewan pe amban yene kwe bangkay kinakan yene dehelu amban me kelelahan ene mian mamangan mebe bengkete bisalih lumian dewan pesie yata'adza bihi ahlul jama' ke monene manusia adhel ruk dembuli
Sebdi ang bansiya magkasuwa nila ay kemon pinitekka ni pinigkasuwa ni Allah subhanahu wa tabalik sa ilaw kiamat si Ardul Mahsyar. Ubus mian yata'adha bihi ahlul jama' kebewanan kemon manusia alay dan bu Allah subhanahu wa ta'ala mengitaw wan ikam hinang samian dalam dunia mian lella pekes lella siwat tu bulan puasa ke neke atau dumain neke subay say yene ke kehinang din sa amihan. Kebewanan pail na siya yan naman terihuren pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala si siya mian pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia seddi aman mangga megin ng kuyahin pail siya yan tanda din dawan tamanan dawan sa amihan kebewanan kemon manusia yan na pagkasininang wa Allah subhanahu wa ta'ala yan. Nagwawas sa amin pinakita, pinalabay, miyan thumma yu'maru bihi ilan nar. Dinak na Allah subhanahu wa ta'ala pinagdalim marga adhan na manusia, alipig asal kita sandal bawren. Gina sandal bawren, nga na pinitag gila isamihan, pinakita hadja, pinalabay, miyan pinahati wa Allah subhanahu wa ta'ala, wiyen miyan manusia. Kaya mo amban kaum silut sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya may kahinang manusia sa iyan niya an inibituen lella rukpag kasilella yan pinong bastuhanin taabot silaw kiamat ubos pinalabay pinakita sa amihan si amban kemon makhluk sa di amban siya manusia ubos dinak wallahu subhanahu wa ta'ala ele story pasal pinasik siya magdalam narkadyan na matuyin niyan pinasik na siya dinak na siya pinagdalam narkadyan na may manusia ito yan ubus paglay dalam narkadyan nam paida dakalan nar umira yatinin aawe magsigil sa dalam narkadyan nam niyan pinalabi siya ang bankemon manusia ubus dinak siya ine pinaasik nagdilemar ka jahannam dinak wallahu subhanahu wa ta'ala ubus before siya magdilemar ka jahannam pinasik dinak na siya wallahu subhanahu wa ta'ala magdilemar ka jahannam ubus dinak siya hininangan siya luma-luma dinak wallahu subhanahu wa ta'ala hininangan siya luma-luma ina luma-luma din niyan dinak hininangan siya pinasik siya niyan yan bang tusigite ini lalungan ini manusia me bangna me mati amban me lahat tala sa amihan ubus pinabo si lahat ne ini sa dalam kahon napigi dalam lalungan pinti dalam niyan hinangan kahon miyan sumagawa bang may Christian luna tahati ro tibikemo asal ni ibang sa mati sa ini pengisan siya napigi bang kita Muslim bang may lahat amban lahat tala pinti sa amihan kume nagbahapan po si Petuhan Tri Saudi duangan men baha umati ito si Petuhan Tri Tuan natin yan may prince na tikita wa tabi mati siya ang banlat niyan uwan lahat ubus pinabo si Pitu dalam kahon na o dalam kayo dalam dalawang miyan ni ipingisan siya natin bang si miyan Arab paudukila pit tabut natin tabut tabut yan pinilungan dere ini siya pinagdamnalungan ataw ilan kahon ninangan luma-luma siya yan miyan dalam kayule ubus pinasik siya ubus nagsagasa pinasik na dalam kayo sa miyan ay usammiru alayhi masamir pa kasapay tabut magsagasa pinasik na dalam luma-luma adamiyan ataw dalam lalungan miyan wallah wala nagkatahang kumakinis kitiliyakan so katuhan tirurubang bisaya aluna sa ibang mati dan nilungan demian ubus magsakese pinasik nila sa amin dan buwa payusammaru alayhi masamira fawqa sapahit tabut ubus magsakene sila ubus ilekkeban siya ubus magsakene ilekkeban ilansang ne fawqa sapahit tabut ilansang ne ene kayo pangalakib siya ubus
hatta yusadda fi tilkal masanid. Ubus ilansang siye, ubus pangalansang yene pengelekeb yene kayu ini lelungan demi anupama awal lelungan delay pemisan siye lay ilansang duk lansangin amban dalam neraka jahannam. Dalam neraka jahannam. Ubus hatta yusadda fi tilkal masamir supaya kaise usa si waktu ne ubus ilansang yene sapah yene lekib demi anduk lansang amban dalam neraka jahannam. Ubus pamante me kipungutin sa agama Islam. Ubus nagsakya sila dalam yene lalungan demian atau pemisan siyamian banghadja pinain falau wudi'a ma ala arq min uruqihi min al-alam wal awja ala 400,000 umma lamatu jami'a. Pamante me pagdiinin nagsakya na sila pinaisi dalam yan ubus yene dalam pilihan demian ilansang sila iduk yene dalam pilihan demian duk lansang mandalam neraka jahannam. Nagsakya sila yan ilansang nasamangay na Musa ubus banghadja pinibetad kipagdian tamang kipagdian ni manusia ali ubus banghadja falawudi alma ala min uruqihi من الآلام والأوجاع على 400,000 أمة لماتوا جميعا. إنه بانهجا إنه أو بديدن ينه بجلا إنه سئلان سang dalam ينه pilihan demian. Ubus bang ineddo pedi lay. Ubus pedian dela pilihan yan. Tay dalam neraka jahannam nasiye amban yene dembua hajja arq min uruqihi dembua hajja uhat ne kepedian ga ne pente kemon uhat ne kepedian nepe ni anuhat ne delembran ne kemon simegwa tege kepedian ni kemon baranin tekesa mekeles kemon baranden pedi simegwa bang hajja pene dembua pin uhat lai kepedian ineddo pedi lai amban sie ubus pinebetta diata 400,000 manusia 400,000 manusia 400,000 umat lamatu jami'a asal sebenal tedmate kemo lele 400,000 umat le pamantri niyan na ikapungtan sa agama Islam ini hawa peddi nen dembu hajja uhat de kepedian bang ined do abang siya pinalalin peddi le pisi 400,000 ala 4,000 مئة 400,000 umat lamatu jami'a ambanene uhat dembu aket kepedamena japinipisi 400,000 umat mati kemun umat le sabab pedinen tiap kan 400,000 umat le umatin 400,000 umatin dembu abu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuihin umatin dengan jamaah umatin ya nakitin kemon tagna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai penia Allah kiamatin hinapusan manusia begar Nabi sebian ban iya sa hinapusan diriin pegnia dan buah manusia inanak pinabuah wallahu subhanahu wa ta'ala ubus penia Allah kiamatin iyan hinapusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya wa ikahanin kanin gay ketahuan ta bang piyo milyar hetinan gay ketahuan ta buabu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuan umat diban dahatus diban dengibu diban dai umatin saman diban jambu heti umatin pen me ulama insana kanen nian ayan kanen amban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban iya nagna sampai penia Allah kiamatin niya hinapusan manusia tinagu Allah subhanahu wa ta'ala iya emisab hinapusan enen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikahanin. Nah, iyan setiap-tiap etin dan buah mian umat lay 400,000 umat sedi amban umat managna amban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang inedda tadi dalayana manusia inazabu Allah subhanahu wa ta'ala. Lela pagkasilela si buwan Ramadan na keruk dumain na ke tabot silaw kamat bang inedda hajja tadi dan buah amban uhat dalay pinalalin pisi pedi lay pinalalin pisi 400,000 umat samian
dembu apedile ambad dembu adohat mate kemo nene ampat hatus ngibu ummat mian kepedian ambad ini asal hawa ini hawa pedi ini siksa iniksa Allah subhanahu wa ta'ala si yene manusia maghinang samian tus elo dunya maghinang hininang nene tinen dumen ini sumegua lela tegkisel lela samian hinang nen ubus sali di sibulan Ramadan duk di sibulan Ramadan sayin bang hinang nen tu mian sinesine umat selodun nga sa may hinang nen tu siyak tu kelub na iyan pangagat Tuhanin tabot selo kiamat yeni peddiinen salama-lama dilim marka jahannam gene sa umusa ini periksa Allah subhanahu wa ta'ala sayin la idelam ini palihan debian yeni hawa peddi dan samid den buat uhat bang ineddo den buat peddil amad den buat uhat matay kemo nene 400,000 umat niya. Auzubillahi min zalik bang pain kita bihinilian. Wallahu subhanahu wa ta'ala amban yene me pelihalan me etine nene itu yene me kerupangan samian manusia le. Ngubus yene anine pusan me ikipungtirin sa agama Islam yene puase atau sarosila yene in puase al-jawarih kemun barantin samian suwe muase tuju Allah subhanahu wa ta'ala yemian tebisratin behni pusannen ubus mian pin ulamain fahada siyamu jawarih wa huwa fardun ala kulli muslimin abad ad-dahr fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan yemin inakan kita may kaulamanin yemen pin puase atau sarsilahan sin puase sin kemon penghiwe barante wa huwa fardun asal wajib asal pinafardu tadu Allah subhanahu wa ta'ala si kemon muslim sali dulella sali dudende abad ad-dahr asal salama-lama dumenne hajja si etinen ku itu sampai si kemon sampai si elaw kiamat sa amin asal pinegas kitibi wajib etinen ene itu suwehel di antebi miyaan ene me pemegasanto dukbang tabot si bulan puase sumegua asal hinang tebi hinang tebi ne pangandakan Tuhanin duk heli antebi kemon me pangandakan hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala hin duk latun ne lebi-lebinen itu sali do Ramadan duk bulan si bulan Ramadan sa amin bil sirati bitu etinen lamud nito mian asal kemon ne bulanin asal sumehel li antebi subay kita patala ang banyan na may masat niyan. Nomos taman mi ando yemen tagnan subjecten di sekeru ang tagna bisarako ay nataaripan si Ramadan duk asawon ug ubos inakan tribisar sila yene etinen pasal nandal bang ine manandalin bang ine sandalanin de yemen mula-mula sekeru pe estate etinen sekeru mudo pete bisraten bi pasal yene kemon etinen bang tek ko na Ramadanin subay kita muase yene ang bandumen hadja sikinakan dok si bohe dok si jemale dok yene kemo nene penghuwe baranten sumegwa kita puase apo si hante sumegwa kita betin nandal pag-awot pusi buwan baranten siketelu maudu me pungtenis agama Islam dok dehelo amban siketelu na pekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala bang pain netinen salik dok kita bedella say dorende bang pain me tebis saramian etin dumeni amban aku sumegu amban me kaulama antebe mian pangakangaka sikitebi duk kelli antebe kanta yene hinelianin do tawanen duki sabte hinang tebi bang kanta yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala yene hinangin sikitebi samian siketelu maudu pasalan netinen yene basek kita si bulan Ramadan bang tek kane yene bulan Ramadanin bang ine penugata wa Allah subhanahu wa ta'ala sikita hindi sumegwa delwang pamien tiya analisak sempuk dua duktenga tudjo kitewi segwe tutu si dalos kami mian sobinisaraku tu dan buah ado kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay kau ni sabkam katahaan na mian hap etinen kiti megdehing narahaw amban bangi sa pintekam nandal sa mian nandal tugtu nandal lekak sa mian nandal pekeng sumegwa pagi nguro kita mikibsara sirigidiki nubus bang upama ni ado multibi insyaallah yene pelihalan na Ramadanin bang ine perung bastuhanin sigitebi bang kitebi tinen pasek ni sa Ramadan
Nito si Ketel lumodo song binisarako ko ituin. Sumekuha, tiya pe abumadal dendangan behu mepe menualahin. Suno, niyan inakahan kitiri. Bagi del lumian ko niyan ko pang hatir hadja sa man si Ramadan to pe. Omus itu niyan duk pinti kitiri hap kinasa setembi si bulan Ramadan to. Si waktu kitiri tinen meg sandal kaug tu, magsandal lekat, magsandal ni ko tibi sarate men kemon baran, kemon itinin pengbaran magsandal, nabang irit do bi amman Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos, sikitalo, inakahan kitibi wallahu subhanahu wa ta'ala, niyan bisara, kalihalan ito niyan Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara. Pinne bang hajja pinne kitauhan wa manusia ma lahum fi shahr Ramadan latamannaw an takuna sanatu kullaha Ramadan. Bang hajja pinne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitauhan wa manusia yene ine ginisan atau ine samen kahalan tu si dalam bulan Ramadan tu bang kitauhan de samen kahalan nen kalabihan nen kahapan nen bang kita muasa bang kita magsandal samean ine latamannaw asal kinagen dented kabayaan din si yene mian angan-angan de samyan kemon bulan yene sempuk dua bulan tu etinen Ramadan net kemon kaya sabab hajje yene pihalaanen sabab hajje pahalaanen tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangkit vi magsandal atau bangkit vi muase tusi yene bangtek kene bulan Ramadan tu. Faqalu ya Rasulullah hadithna bihi. Tinilaw mi sahabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhanun pinne kami, pinne si ibisranun bian bang ini na pain may mahap manamalin la si bulan Ramadan. Akhanun kami. Pagtaabot bulan Ramadan tek kasamian iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kasikitiwi kinaagan may manusiain amban may sahabat na sampay na etinen pito na si umat na medambulihin asal bang kinatauhan at jaw may manusia alay asal kabayan din asal muasin hadza kemon delabed tahurin pag-asab hadza kalabihan nen amban Tuhan tabi Rabbul Alamin. Sunawa gaypin na kitauhan kami pakalu ya Rasulullah hadithna bihi. Niyan na oko penda Rasulullah gay kitauhan kami sumaguha susuhanon kami akhanon kami bang ina na pain kahalan in manusyain atau kahalan sin makhluk Allah subhanahu wa ta'alain bang si waktu teka in bulan Ramadanin. Payamanti may kipong tinin sa agama Islam bistara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakal niyan dumen manggis agay magkayag gay magsinna bang yene manusia yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk na umat ng samiyan bisan seddi makhluk amban manusia seddi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala amban manusia bang teka in bulan Ramadanin etinin magkayag siya miyaan saraban ini kahadji atawa kaafdalan sin ini bulan sa mabatek kasi kita ito. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu makaaka may sahabatin tudyo iye taggaypen ni kitauhan kami taggaypen asal hadji yene bulan Ramadanin miyaan pakal akan tipin nikam innal jannata sebenal-benal irin tagna magkaigkagin si waktu intek ka in bulan Ramadanin pinitik ko Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadanin po si umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tagna benal in surgain niyaan pinangiri-ngirihan atawa lingkatan wa Allah subhanahu wa ta'ala minted deru etinen si dilem dan tahun minted de sa tahun sinin si mian bisrato in surgain asal gaati kita wa iti bisumiguwa hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam surgain ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini bisara may kaulamaan tindi ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisarato hindi surgain ga bakas tekite ga bakas tekite duk duwe mata ina kahapan nin duk ga bakas takale we duwe tinge asal bang ine mahapin la ibang sa inge gay asal gani bakas makikita nipe gay pinugata wallahu subhanahu wa ta'ala si may ipon na yan may muminin sa amihan dok ine umat Nabi Muhammad insyaallah kita beri sa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok wala khatar ala qalbi bashar dok asal jeted tagen tipikil we yan pengitan manusia gay taabot takal ni bang ini yan dalam surga ali bang ini kahapan din gani makebut yan bisan sa inyo pangandal ni pag-imagine sin pikilan sin manusia pengitan ni samen imagine ni samen gay asal gay ted tangan-angan dan buat pengitan pikilan manusia yan kapan surgain so bente hetinan bental bisara ini sikitain surga asal hap tamanan hap samen so mangkin telesa mangkin tekita duk duwe mata hap nen duk tekale duk duwe tinge duk telesa we kemon baran samen duk mian awe mian ketauhan manusia ini men hap surgain bang manusia in la ina dalam surga sa men tawat sa kiamat insyaallah bang pwede sab kita pinasik wallahu subhanahu wa ta'ala nagdalam surga ni yan tawat sa kiamat Humos ito si bisarato bang taabot yene in ramadanin yayin waktu penoket atau pengehinang wallahu subhanahu wa ta'ala sin surgain netin pangari-ngari ni sa amihan. Mangkin pinemesan pinahap sa man surgain mga amban na Ramadan bental bisara pisi Ramadan. Andang do surgain hap manambahin niya sumagawa antag waktu iye pinahap pinutaketan sa man pangari-ngari bang daylan dindahin sa man tinukitan bulawan tinukitan galang tinukitan gantong ina sa man indagis gantalay makatamba si kahapat haplay si antag si waktu petek in bulan Ramadanin. Umos niyan si waktu petek in bulan Ramadanin pinangari-ngarihan andang dusulugain hap pinangari-ngarihan wallahu subhanahu wa ta'ala dinaakwa de malaikatin bang daylan hetinan luma subaru pagtutan si dalil ilisinan idinak ilisinan wa de surgain saman suray ga hetinan lemme sumay ibustan ng samihan hap tamanan hap sumagwa bang taabot tayin na isang tetek kaya na sa Ramadanin kayan si waktu andang duhap surgain tinambahan kahap na Allah subhanahu wa ta'ala si waktu bang napasek yan bulan na Ramadanin sa amihan pito si umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Humos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa idha kanat awalu laylatin min Ramadan pagpasik in bulan Ramadanin si waktu peniya in bulan Ramadanin etinen pagnatag na elausin bulan Ramadan habbatir rih etinen niya tek kabeliyo amban biawa arash Allah subhanahu wa ta'ala habbatir rih min tahtil arsh yuqalu laha al-muthira niya lai beliyo Tinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala amban dewa arasne. Amban dewa aras Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pagtek ka en beliumente al-muthira. Pagtek ka beliumian. Pi magdelem surga. Beliulay duman amban dewa aras magdita dunya. Sumegwa. Tek ka beliuhin amban dewa aras Allah subhanahu wa ta'ala. Ito kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin. Teka beliuhin ang bandewa aras Allah subhanahu wa ta'ala magdalim surga. Assalamualaikum. Takala birukuti anisab niya signagi kitang ko manginit o tegwa to manginit. Bek kata sa bato ko. Takala biku atawaga. Ano okay ne. Naping ko bek kato paggati ay kami. Kitang ko manginit sa surat tegwa to. Okay ne.
Pagkabaliwhin ang magdiwa aras Allah subhanahu wa ta'ala. Tungan maikipungutin sa agama Islam. Si waktu petek kain panagraan sin bulan Ramadan, petek kaisab beliuhin ang bandiwa aras Allah subhanahu wa ta'ala, umus nagdelem surga. Beliulay petek kapi ang bandiwa aras Allah subhanahu wa ta'ala magdelem surga. Pag-usaffaku warakul janna, pagsakitek kabaliuhin magdelem surga, tewa hetinen yeneme kedewen-dewenan kayo delem surgain, bang dalilan ene ko kita tanga manu sa amin magtepak-tepak taw heling sa amin magusa-usa yeneme kedewen-dewenan kayo delem surgain. Wahalakul masari' duk yene mian yene halakul masari' yene bang halakul masari yan ko alawang tu sekite niyaw may alawang sa amin tu si may alawang may Arab bang titik te bang kita song pasak amban guaan niya alay bineta den ko likong mian sa amin penitik te pinag mian pupok te sa amin duk kita takalewe damban dialemwe niya asong pasek namus ayen halakul masari yan mian usa sampay yene me yene kwe me tinokit na talawang mian we yene beliw ang bandiyaw aras mian lai delem surga umus petek kele petut lesi beliw mian suwala hap tamanan luuy yene suwalahin lai delem surga si waktu petek ka beliw mian pi ang bandiyaw aras Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yasma isami'una ahsana minhu gabe bakas takalawe yene makakelehin yene hawahap sualamian bang tu sa dunya manusia ine pesan men music takale tu sine tao lumi hatinan music ine sa amin ganta sualhap gabe bakas hap sa amin niyan amban ine suala si waktu petek kabelihin amban daw aras Allah subhanahu wa ta'ala pi magdalem surga. Umus luoy tamanan luoy hap tamanan hap yene suwala petek kami dalam surga mian. Pag umus paglai pagtek kabeliuhin. Umus sarta lai suwalahin sa mian petut si beliulay. Ambag dewa aras Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu yene tagna petek yene bulan Ramadanin si awal yawm min syahr Ramadan. Umus waktu umus taglai kita kahanene beliumen le dalam surga sine dumen manusia dumen manusia sumegwa ni alai me kerendehan dalam surga hininang wallahu subhanahu wa ta'ala teinte me etin elian me makanakin duk sampai kita pinapilen yene al hurul ain yene me kerendehan tu hininang wallahu subhanahu wa ta'ala dalam surga yene me dendetu na tekutin sa Allah subhanahu wa ta'ala bang painisab kami me kipungtinihan kami me kerendehan metutu tehinang kami tinende den dalam surga ko me yene me dende khurul into miyan sababan amban pagmutiyu biruk pagmutiyu tigisamian yene pakale paharap si yene sara Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Umus tagtek kalay inahinang kerendihan mian bagmat inahinang kerendihan mian la dalam surga megpos du sabsiye ko surga lay megmemes meghatinan magpangaringali sa mian andang du siya hap ika penak ketauhan te bang sinebang ko te bisarel lumian de ketauhan bang kuring gehapan den sa mian den babu Allah subhanahu wa ta'ala mengitonin ke ketauhan te subay ko na tabisara ko sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan gay tiket ga bakas tagite bentuk den duga bakas takale sa amin sumegwa dembabu Allah subhanahu wa ta'ala mengitawan hap den bentuk den sumegwa andang dusa dalam surga hap tamanan hap si waktu petek kabeliumian duk yene sualamen pisisi dalam surga petinen magkaig-kaig siya sarta megmemes du sabsiye megdenderende atau haduk sehap samian anang do sehap ubus pagsike samian kitauhande lain beliuhin dalam surga takalewe de samian nili hapan den ga te bakas takalewe nakikalehin hapan den
thumma yaqitna bayna syuratil jannati fayunadin. Ina tahinang me dendanian. Yan pinte me mian pinte kay pinte birarali. Me hurul in. Ni isab dambua si hadis min imraatul aina. Etinen mian ekito pengenan ni ene me dendeto mian sumegwa kerendihan dalam surga me dendeto. Thumma yaqitna bayna syuratil jannati fayunadin. Pag sakit sa manusia nagmemes, nagdandarad, hati ng pangaringari ni sa amin, andang doon sa dalam surga, ubus, peluwas siya, yakifna, thumma yakifna, bayna suratil jannati punadin. Suratinin, niyan, taguwa, pin na siya, ila dalam surga, yakifna, bayna, si niyan, antara, enuinin, bang suraf, Irin bang siyakan nano ano na pinta me lumate sa mi ano si mian lumate pinta me na me luma me du ano me up and down dua pangkat ubus niya me luma di dua pangkat sekura pangkat nen niya pinta la isintay pamayaman besamian neng kesayan niya me luma sayan sintay pahali-halihan ubus tekito yan mi an klaro tekita abang katalahan sa amian nayhati suratin nabus lay dalam surga dan damian peluas amban yan may kibilik-bilikan de amban dalam surga amian papante pi yan si surapul jannah ubus peluas si amban pintane amban tendawan dari amban sipe-sipen de atawa awe ikikitahan ko bang ina yan bang ina bentaling duko bang ina si iyaka ni pinute anulay mian sumegwa bisra ito si Surapul Jannah dalam anong surga yan. Tinten, pahililihan na sa amin si Simpe niyan diki-diki. Dukad si tekite manusia sa amin ang katalahan. Ubus, pagawai inahinang dandam yan. Payunadin ngalingan. Ngalingan na rin yan. Ngalingan may karindahan le si dalam surga lay ngalingan siya. Inalingan din. Insyaallah inin pekutawi bang dubrisab kita wi telingan o kam kepuntren kailahan o mekerendahan to sa amin tao dalam surga. Dimikirisab kam kepuntren kami mekerendahan bang dubrisab kami tinan kumedende yene dalam surga to sa mian teepang umepang kamlay sisiye dende tin dalam surga sikite binikyaman insyaallah bang pain tinan kita bitinima po seten bi dok pinagbarakat Allah subhanahu wa ta'ala sigite bi ene po seten bi atau Ramadan tu yene kwe mian kahalte misratin ko sa amian ine bisrarin lain na sa papantaw-pantaw data atendawan demian atau data simpay-simpay demian ine bisrarin pinne hal min khatibin lana ilallahi payuzawiju subhanallah binisara hetinen bang tu sikite ga niya den dipinain ingin kama maganda siya kuhin leman dendahin bisan dupente mabaya siya asal tinepukan kabayain petikut-tikut te tinen tukuru-kuru sumegua 100% bayain at agan nedak tinin sa kabayaan sumegua kelimananin pa asal ka dapat asal hadje lemay ng banbayali sumegua ng sinin may kapong tinihan sa agam Islam den na mo kita bisarahin o pinnekam, sino na pinnekam maganda si kamihin, maganda na pinnekam tu pinandahan na pinnekam Allah subhanahu wa ta'ala si kami. Insyaallah, bang dubri sa kita bitawa alingan tu, bang dubri sa kita bitawa alingan tu, may kerendahan tu, abo pagdalam surga, duk, tiren sababan amban, tiren luma, ine, mianhang ka naman tibisara, kung sikit tibidehelu, mian kelian tibiyene, tiren, yene, mian tenegesan wallahu subhanahu wa ta'ala sikiti bikemon po se yene niyan barante reduk hetin ang keposahan ti bisamen teng baranten bi supaya kita bi mekelhanin insyaallah bang pa disab kita bi tewalingan atau tewo magbistaro mekrendahan tutabot les ilaw kiamat dalam surga hal min khatibin lana ila Allah fa yuzawwijuhu sino na pinakam maganda si kanihin kaya tinan matalbisara maganda na pinakam si kami. Ito o pinakam may umat na Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkalahan. Tiya na tekka bulan Ramadanin inin kajihan bang tekka bulan Ramadanin tiyo si kaam. Si sinesine muase. In umat na Bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman magkalahan. Yayin bisara magkalandihanin tudyo siya tabot sa dalam surga. Yiduk yan sabihan hinang. Dinak wallahu subhanahu wa ta'ala may kirendihan lay sa mi ang dinak magdandirende
dinak megmeme samian ine penugata supaya tekite tekesua wede mian tekita we yene lella ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musahin we yemen hapwesenen bangya muase karena Allah subhanahu wa ta'ala ine tagna memoy bisrahin den de dalam surga sino na pain ka mamaganda si kamihin tuju Allah subhanahu wa ta'ala pain pinandahan na pin kami ang pinilahan na pin kami wa Allah subhanahu wa ta'ala si kam nasi nakitibigay mabaya binagbisa sa amin ambat nakitibigay tamo den de tu magbisara na kailahan sila dunya ambat nakitibigay kinabayaan sumigo at ikuti bis Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita bisababan amban po sa tabi tinimo Allah subhanahu wa ta'ala po sa tabi pagtima po sa tabi ini dapat asalito kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sababan po sa tabi bisan manusia in pas tamanan pas bentuk na lela so abot sila kamat dumen ne bantik preman din dalam surga ali sumigo yan amal ibadat tentu Allah subhanahu wa ta'ala ibn hajjasihin amen penugata Tuhan yang sisiye ubos mian pin nesin ne pin nekam baganda tuju Allah subhanahu wa ta'ala yang tuju kami pinandahan ne pin nekam atau pinilahan ne pin kami tuju kam we Allah subhanahu wa ta'ala sawan ene pues sebele thumma yaqulna ya ridwan ma hadhihi al-layla tagsekesa mian ubos na bisrarin binawa nagbisara yene magtutunggo surgain ya Ridwan o kayo malaikat Ridwan ina pin na singin matagna may patikka ko ituto wena pin nin sa inin pin na hap yene miyan kahapan to tet kabaliwin ang bandyawa arash Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan kadawan-dawan ng surgain at tin nagtepak-tepak usa-usa ubos sa men wala dalam surgain sa miyaan ubos kami pin nagrendihan nila kami nagmenes dinakitin ang nagyamian awe nagpangaringari ubos serta misara kami sa miyaan na ubos ine pin yene ellew atau asang imipitika ko ituto binowe de nagbisara yene malaikat nagtunggo dalam surgain ubos tawjibuhun na bitalbiya niyan inakahan siya wa yene malaikat niyan inakahan siya malaikat niyan ina pain malaikatin ya khairatin hisan ito nisab ina pengen malaikat siyahin malaikat yahin malaikatin niyan la dalam surga nakirandihan lay duben hurul in sumagwa ya khairatin hisan nakirandihan usap ina pin sahab hab ne bantok nakirandihan si bental bisara open nekan nakirandihan niyan banggay pin nakitawhambi yene niyan sababan sa innek haram petekkahin tatabaliuhin ang magdawa arash Allah subhanahu wa ta'ala duksamian petuhot aples sa petuhot niyan suwala hap tamanan hap ubos kemon surgain pinangiri-ngirihan dukdendain pinangiri-ngirihan sa amian ubos banggay pin nakitawhan biyak hantekam yenen pin panagnaan niya asanyan pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala si ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telumpu sange meta telumpu ellew yene pinne bulan Ramadan pinugata wallahu subhanahu wa ta'ala sisiye umos inin tagna pinetek ko wallahu subhanahu wa ta'ala pinne sangimituin yaitu pinugata wallahu subhanahu wa ta'ala yaitu hawakejihan in ene bulan Ramadanin si panagdaan sangim pipin ni pinetek ka sisiye yenin pinne pinugata yene panampang Ramadanin wallahu subhanahu wa ta'ala umos patafattahat abwab al-jinan lis-sa'imina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya Ridwan iftah abwab al-jinan lis-sa'imina wal-qa'imina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam enen pinne kan tekam paragnaan pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala si ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangem yene si bulan Ramadan umos dinaat pin na iluka kemon na ikalawang-lawangan surga to dalam surgain pin ene malaikat mag-ene niyan magtatunggo surga niyan kemon lawang kalawang-lawangan to dalam surga dinaak wallahu subhanahu wa ta'ala ilukahan si manusia yan na nagpapuwase magsandal si bulan Ramadan amban ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne
Umos sewaktu mian binagbisara Allah subhanahu wa ta'ala malaikatin o kaupen ni Ridwan iftah abwabul jinan Kuito pinne luka tekta na buwan Ramadanin tagna pinne sangem petekta si umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuito pinne lukahanun pinne si siya yene kemon me kalawang-lawangan dalam surga si manusia nagpuase lisaimin wal qaimin nagpuase ruk yene nenggihan sin puase atau hatinan mag nengge si waktu tekta buwan muase ruk pagtabot sa ngamin pag-atabot elaw puasehin muwase si elawin pagtabot sa ngayon neng kasi magsambahayang luna kaya magtarawi luna kaya magtahadjud ina sa amin sambahayang ibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala sunnat pardo ina wede yun ay ipinne lukahanon si siya wala tuglika hatta yanqadi shahrum dapinne shahra hatta yanqadi shahrahum ubus dapinne tembelon Yene kemon kalawang-lawangan surgainin si teggelanggay ubus pin ni yene ketalumpu sangim atau keduampu siyam sangim pipi ni enla yene bulan Ramadan le pipi elo ne gay dinat tinambal wallahu subhanahu wa ta'ala po si Ridwan ye kemon kalawang-lawangan dalam surga sampai ye ubus yene bulan puasa le kerembus samian. Hintay natin bisara yene Allah subhanahu wa ta'ala hin po si Ridwan yan. Ubus. Tesuno, paida kana al-yawm at-thani. Nagsikikirwan siya nga ng pinabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam awha Allah ta'ala ila Malik Khazin. Dinaat isab wallahu subhanahu wa ta'ala ngorder isab Allah subhanahu wa ta'ala pisi mag-aanta nila narkaasahan namin. Ya Malik. Inakahan niya, si Ridwan ubos na binagbisara, sa amin netinan inangnen, dinak ilukan siya kemon surgain. Kalawang-lawang ang dalam surga, sampai jay ubos wan Ramadanin, pilukata si umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, pagsikirwa sangem ilinganan. Wallahu subhanahu wa ta'ala, isab nagtatunggo narkaasahan namin. Aglik abwaban niran. Oto, ene, khazin magtatungguin narkain. Tendal sa pinay kemon me kalawang-lawangan narkain atau kalawang-lawangan at butin sa amihan iti narkaali ini si manusia yene umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam anis saimin wal qaimin min ummati Muhammadin alaihi abdul salatu wassalam si manusia umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tendalun si siya yene kemon me kalawang-lawangan dalam narkaasan namin dalukahanon sampai etinen gay ubus yene bulan puasa tu samian atau bulan Ramadan tu. Ubus sikitalo paida kana fil yawm al-thalith. Magsikana sikitalon sangam ng basuno. Dinaat na isab si Jibril. Tagna binagbasarahin din akin magtunggo narkain, magtunggo surga. Umos, dinak si kedua nagtunggo narkain sa amihan, dinak Allah subhanahu wa ta'ala siya sa amin hinang din. Si ketelu singam ng dinak wallahu subhanahu wa ta'ala si Jibril. Dinak wallahu subhanahu wa ta'ala si Jibril, pito dia ta'bulat. Etinen, mian si Jibril, dinak wallahu subhanahu wa ta'ala, inahinang nen, dinak iningketan kemon seitanin. Dukjinin, dinak etinen binakos si Jibril alaihi wassalam. Ubus dinak pinikel iningkedan sa amian pinagtipon ubus din thumma tadhafa bihim fi lujzil bihar ubus dinak pinimanan wallahu subhanahu wa ta'ala po si Jibril yeneme jinduk maisitan ene kemon panasat si manusia abang taarot tekka bulan Ramadanin pito si umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya siya kayo makasasat si kemon umat to supaya ganito puwesaran ng satan sa amihan, ito dinak Allah subhanahu wa ta'ala pipituan si Jibrilin, dinak ngingkitan saitanin, ubos, binakos, pinikel, ubos, dinak siya pinimanan, pinatala, pinagdalintay sa amihan, wallahu subhanahu wa ta'ala, supaya pinigay magkaat atau agay niya ang larak, yene puwase, yene umatku atau umat puwase, niyan ene pinne umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam min Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pito si Jibril yemian tihinangnen tu sila bulak mian si Jibril samen terbahunen tagya dalam surga yemen terbahu malaikatin dalam narka yemen terbahu dalam narkain duk dalam surga yemen kahalan kapanyapan meli dalam surgain netin makhluk mian tihinangnen si waktu tek bulan Ramadanin فإذا غلقت في شهركم أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان بين مئان نبي محمد صلى الله عليه وسلم tambelne in narka jannamin dukluka na in kemon kalawang-lawangan yene dalam surgain duk kemon me ke seitananin samian gayne me ke mian me ke sasat sikaam na pahapon binepin ne pusemin pahapon binasampangon binayene puesehin yene kahapan ang tengurong Allah subhanahu wa ta'ala pinugata wa Allah subhanahu wa ta'ala tudjukaam ubus yenen pinne bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinungbas si kita si manusia magpuase pinne bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan as-sawmu li wa ana ajzi bihi yan pin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi yemen bisar Allah subhanahu wa ta'ala hin iyan pinne kemon amal da pinne sambahayangin si ako ga hejjiin si ako ga zakatin si ako ga sadakain kemon na samian indaginis lay sumagu apag bisi puwase yene yan awa hejja puwasehin as-sawmu li wa ana ajzi bihi pin Allah subhanahu wa ta'ala puwasehin pinne si ako duk ga niya pinne neketong basan iya sa diya manako isali do kemon amalim ganya tungbas mekurung tungbas melingkan dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala sudah yene yan hawa hejje puasahin tudju iye yene yan sekeula-ula da niya seddi amal pinakahadje seddi amal hajje amal hininang wa ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban puase tudju Allah subhanahu wa ta'ala ga pain na niya mekekole anong basanne mekekole sa amyan ngurungan ne tungbas amag sandali amag puasali melingkan aku bin Allah subhanahu wa ta'ala ine hetinan tungbasin yene pin ulamanin darul khuludi wa ridwan yene pin pinasik tabot selaw kiamat manusiain yene dalam surga yene pinangari-ngarihan wallahu subhanahu wa ta'ala ketektahanan lain mekirendehan serta birog besara wa mekirendehanin yene melilali na maganda ni sisiye maganda ni pinne kam si kami pinne kirendihanin o kam makirilahan sababan tamusebi etinen pinandahan ni pinne kam wallahu subhanahu wa ta'ala kami ninin pinne magad kaamin kami ni may kandahan bin sababan etinen tatunay webi puwesehin pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si kaam duk amban puto bilang pag-anaran sa amian suwe dambuwa etinen kupong tiniwi etinen salam malam mane daif iman kun gani at ang hetiku hetinen manusia niya sumegwa tetukus Allah subhanahu wa ta'ala bangpain hetinen kugaysab etinen hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala niya namban ene rida ni atau lasan si kaam ko kamin dusab samian serta si kita binekemon duk tekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain hetinen pinabot kitibi si bulan Ramadan atat sa amian Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan subhana rabbina ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين